Local Mopu, Lakewood Area Youth Organization, Lakewood Area Chief Organization, amo yung si Tumayo, tunin niti yung si Tahyali. Kan juta. At sa inain, hilay agamlay si Pachinin amin nila angan si Hausa Puhin, sila si mga pasang sila at yung committee ho yung si amo ulit amo ulit Symmetry December, nanti kita tahu ini sepuhin kerja konflik ini sejauh nasi. Dari segi kami, kita lihat siapa sih ini. Kita akan